Yusupov İsmat, Ekiti Şreçka деген hayvanatmen 90,5 kilogram kettik. Salma Yusupov 90,5 İsmat. çıktı. Ekçiler. Like'ta Yusupov İsmat. Var mı? Yazdı var mı dostlar? Dostlarımın adresi akıllı bölüşürüz. Şreçka. Özünüzlerin oy 90 fikirlerinizді jarım қалдырып кетесіздер. Экстерьерінің бойларын жана салмақтарын көргөз беребиз сіздерге. Boyu 87. Boyu 87 çıktı. 90'dan öyle olatalım. 80'den öyle. Oyun ayıttınızlar bakta. Yusupov. Halmurzayıf, Halmetcan'ın 88,5 kilogram oldu. Halmurzayıf, Halmetcan. Hürmet Havan'ın ekç sol koyu. Ekstrenin görünüzler dostlar. Ekstreleri de öte жақсы екен. Halmurzayıf, Halmetcan'ın oyumla. Oyun ölçüyordan ben karavatam baykulaşlar mı? Tuğra ölçek birken karayım buna. Oynama ona. 85. Boyun büyüklüğü 85. İkinci koz. Kambarbekov. Dilek'tin toplusu 92 jarım. 92 jarım. Salma. Kambarbekov Dilek. Mikhailovka'dan geldi. Ekstreleri de görüyoruz. Ekstreleri de жақсы. Kanalda belin tegizdigeni. Dileklerine de mani veriyoruz. Kambarbekov Dilek. Oyun. 86. 86. Oyun 86. Oldu mu? Kamera çok oldu. Kayrale. Kambarbekov Dilek. İkinci. Toplusu. Boy 90. İkisi de dilektik herhalde. Ne olur dalgalı kolonkalardan bunlar turup kalacak. Kambarbekov'un ikincisi. Kambarbekov'un ikincisi. Boy 81. Boy kaç oldu ne? 90. Kaç oldu ne? 91 jarım olmasa. 91 jarım oldu. Salma 91 жарым, boyun büyüklüğü 81 жарым болды. 82. Boy 82. 82 çıkıptır. Bu жерден эме. Oldu mu? Hurmatlı. Metr meneme tahtayda tuğra turup. Aksu'dan gelgen Nurgaziyev Dastan. Ekitiş 81 jarım. Nurgaziyev Dastan. Nurgaziyev Dastan. Nurgaziyev. Nurgaziyev Dastan. 81 jarım kilogram. Boy. Boy 84. Boyun büyüklüğü 84 çıktı. 4 jarım ettik. Talipov Azaman 84 jarım. Boy. Boy 82. Boyun büyüklüğü 82. Gelgen Rıspekov Samat'tan Fiona attı. Toksu 97 jarım. 97 jarım kilogram olacak koyular. 97 жарым çıktı dostlar. Fiona olacak koyular Fiona'ga.
Bunu Şirek'e koşuyor gereken söz. Rıspekov Samat'tın toptusu. Fiona, boyu kança? İlk yüzümün rahtariyende bizde Şirek'ten başkorlarına. Koşmaktız. Boyu 87. Boyun büyüklüğü 87. Toptusu 97. 97. Bereke. Berekede Sol mıқты boy. tөл бере тұрған бар ойлардан болсын. Сабыров Ербайхан. Cembek. Çarpımla gelsin. Boyu. Boyu. Boyu 90. Boyu 90 çıktı. Қайрадан сам черный бриллиант атты топтысы 90 жарым. 90 жарым. Сабыров Ербайхан. Тағы бар мы? Болды. Bağın sonunda araç. Kanun olganda, kanun varlardan bağın suçunda olganda, oy, Boyun büyüklüğü 83. 83. Almurzaev Kalmet 3. орын сыны ойынша. Келіңіздер. Hürmetli cemaat, gelingizler. Gelingizler baştaylı. Kızıktı yerine geldi, gelingizler. Қалмұрзаев Қалмет Содадан қолы башы оятады. Жана Қарақошқорды Жалал Абад обласынан келген жамаат сода кылып аткандыгына байланыштуу өкүлүңдү деле жиберүүчү Қалмұрзаев. 2. орунду ээлегендиги үчүн сыны боюнча Талипов Азамат. 2. орун. Қалмұрзаев Қалметтики барбы? Алыңыздар. Қалмұрзаев Талиповдукун ала бериңиздер. Тезден. Азамат Азамат. Талипов Азамат. Өзүңүздөр көрүп аткандай мына эмгек кылып аткан жигиттер көпчүлүгү байгеге ээ болуп атат. Бул жерде калыс тартуу ар бир райондун өзүнүн өкүлдөрү бар. Бардык тең калыс болуп атат деп ишенебиз. Ал эми 1. орунга ээ болгон Рыспеков Самат. 1. орун Самат. Разычылык жалпы жааматтын байгеси акчалай сыйлык Рыспеков Самат. 2 тиш токтун бою боюнча 87 сантиметр. Диплом boyunun büyüklüğü boyunca 2 diş toplar arasında Yusupov İsmat 87 santimetre. 2. orunga Kambarbekov Tilek 90 santimetre. Kambarbekov Tilek 90 santimetre. Kalmet ağa. Hay gelsin vergiler. 1. orunga Saparov Erbayhan 90 santimetre. Boyunun büyüklüğü boyunca alıp atat. Erbayhan gel. Акчалай сыйлыгы 4. орун үчүн Камбарбеков Тилек салмак. Эки алмашып калган экен, бере беребиз. Салмак 91,5 килограмм. Жалпы бирдей элем акчалай сыйлыгы. Оор салмак боюнча Камбарбеков Тилектин 2 тиш токтусу 92,5 килограммга ээ болду. 3. орун. Мына бирине токту менен көрдүңүздөрбү кандай байгелер жыйнаса болот. 2. орунга Saparov Erbayhan 97 kilogram. Тугандар, кол чаап кичине коштоп тургула. Кол чабуу бекер. 1. орунду Рыспеков Самат мырзанын токтусу Fiona аттуу токту 97,5 килограмм менен 1. орунга ээ болду. Ошондой эле Сабыров Эрбайхан жалпы жааматтын акчалай сыйлыгы 4. орунга. Келиңиздер. Эрбайхан, мына кел атат. Бактаба, даярбызбы? Gelingizler ebe. Boşat.